ولا تيني دي 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 ما بشوت سرحديني دي 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 تاخما دي 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 سنقو بريدي دي 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 مرة بنيج ترى برفونيو نيو 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 قدينو ترجمة دي 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 تمياني دي 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 ملتبيني دي 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 كلكاني دي 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 رلا رانا بيني دي 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 لكلكا بيسال ومسكيناني دي 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 تجارة رلا لقسمك خبر مديني دي ورو جو 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 وجا كورو جو 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 تميا ملتبيني دي دي تجارة برقنا لدوسا كايلا قريمة لو 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 ورا لو 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 أخوالاتو تخرابي خرابي دليل محمد دي 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 هابيني دي 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 بيقرميني دي 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 ترابك قضيت لا لما تلاني دي 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 كبرات اللي مدركتي دي 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 زوزاني تملي جوهريني دي 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 لباني دي 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 قرسيات سكنيني دي 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 فناني في سرنجا قدنك أورمي خواليني دي 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 لكم إذاكم بزمامو أخوضانا ورتازين دي 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 مدستيني دي 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 خدابنا وتاخما سنقوم بري محما أدني خوابتني فنان سيمي واتر مش الدنيا شاود يا بيشو شهجني قابل أدني حناري دي بجوكينا والله پرتقال دور چولي گلی گندي جلالو بلو سوزني قارش باچه واتا تداش خورال مبينان هولي نيلي آخ هولي ويلا ويلي نيلي لوايو قل يقالو دير سيق من راس افضالي مايا مراقلي مازي بسر ديلي بجنا واداب جندي مايو وحيو مني قوزاني قوغارشني جقابي دلال خبيني دي 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 دلولو جو 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 لوكم اشترى لكم جو 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 دين لبا دين لبا دي 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 تجارة yanlış لبا بوشمان يبتايت ذهبين دي دي مجد الرأس وخارب صولة قسمي بالله في قرآني دي 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 دايكا دونزلا في سفنجي دونزا قيزاتيني دي دي حتى لسورة دنيا حشم نظام جمرة رانا بتبزان بروجك روجي خالقي عالمي تاخما سنگو بري تنسبي نفسها مبواي أخلى مني لمني 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 لاوكم وحيو خوش بیام دنگه کی گره کی خوش مدست به وقت بجم بشه خویا صحبتی کرد تماشاوان جتابی ده ام بحثا جیانت کن بحثا جیانت کن کو بحثا شخصیت و مروواتی انسانت کن کو دست پیکا هر تشتی ما تندرستیه هکا تندرستیه ما نباش به صحتا ما نباش به
مخابن دنیا جی خوارنجی و خوارنجی گشت و گزارجی به معنی به طعمه اینو می بحثا صحت بکن تندرستی بکن جبر کو هفته یا تندرستی جی طبی هفته یا تندرستی دا معلومه دوی مرد بری خوب ده اوان نخوشینن ین گران وان نخوشینن کو گله کس جی بیزار بونه گله کس کو درمان وان هر وها تداوی آنش گله کی زحمت دو ادریجه گودوان سردمن داوی دا هر وا زیده بونه و نخوشین نجوان نخوشینه و کو نخوشینن قنصر ین پنچشیر مخابن مرف چاو خوشی به پارزه تداویه و چوایه پیشیا کو مرف نخوش که دوی مرف چی بکه او کسی این کو نها تداویه وان دبن او دوی چی بکن حساسیت وان چی به ایرو می بحثوان یکم بکن دنوا برنامه ده هر وا همه ستران جی دنگ بیجی خوشی ببیزن تماشاوان نجا هکه درباره و مجاره مدا شبکم کتن مجاره کادنه درباره و مجاره دا فکر رامانه و پرسه و داخوازه و تشتکه کو کتبه هشیه و متخوازن جمارا بیجن لسر یا فیسبوک تویتر اینستاگرام داویا هفته بنفسینن او کسی کو فیسبوک و تویتر اینستاگرام بکارناین خطا ما واتساپ جی هوا بن اکران کارن بنفسینن براوجی اللي بن اکران بنفسینه او کسی کو فکر رامانه و پرسه و جهبن متکارن مساج خوشی جمارا بنفسینن از میوان خوب دم ناسینه ایرو خودش راضی به منش کن لسر به مسئله جیگل کار و خباته کید که هر وها او بخواه دکتور وی کاره دکتور اونکولوژی دکتور ین کانسر به تایبتی دوچند دکتر رمضان اسانی رو استودیوم به هجایم بخیراتی ام بخیر هاتین خدا خیر باشی راحتی ان شاء الله باشین راحتین هجایم معلومه یعنی ام بحثا و نخوشینا کانسر بحثا پنچشیر دکن یعنی گله کسی ما بیزارن بیچارن بی اموتن بی هیوینه مسئله که مهمه گرینگه طبعا دوی مر هر تم مقاطع خوبه نا برنامه ده ما کاله کی 114 سالی ما یهانی سر اکرانه طبعا اوجی بحثا خوارنه و خوارنه تداویت کرد هر وقت اما بحثا وانی کانجی بکن دوباره سر چوار راحتی سر سر راحتی ایرو میوانه که دنگ بیش هی استودیوم کو مبدنگی و هر وقت مبدس بکر کمال اولاش خیراتی خودش تراضی به سالی چوایت باشی تشکر که مصابنو چرا سلامت حالت آوا به خودش تراز امجی گله کی باشن دیگه کمال تج ارزورمی ارزورمی جی کوپری کوش کنی کاره نه جی کین کاره یعنی جی قرا یازیه نه نزدیک قرا یازیه باقلی کوپری کیه کوپری که وجنا ایلچه نه ایلچه بخواه باوت جی دنگ بیش باوت میش دنگ بیش بود تنک سترانی دنگ بیشی باوت وقت بیش سترانی باوت جی هنه هنه کلام میش هنه یک تو ام باسا دنگ بیشیت کن لوانه نها کسی مثلا نخوشن کسی کوسان نها ام بیشن دناف جیادانه ده حد دنگ بیشی من لوانه هنه خودی که قسمت از یوم بینم استودیوه بله لسر نخوشه ما مستل لسر نخوشه سترانا دنگ بیشی ده بیشن عجبو مورال داینه گلکی باشه یعنی تأثیر موزیک جمع وداره وقت داویج بینه طبعا اروپا اویک هیه ولات ما بچه کیم سیست اویک کم دم چه و کم باسا وی کیجی بکن هجای من امنها باسا تندرستیت کن صحت کن کانسر کن مو مساف صحت چیه تندرستی چیه دوی مرف چا خو مقاطبه دوی مرف چا بکه دوی مرف زارو که خو چا بپارزه پیشیا کو مرف نخوش که همه مسئله که دو بدرجه مسئله نه دنیا سالک örgütü de beje ki sıhhat çiye marifek beje az ne naxoşi az sıhhatin ev rast nabeje am tev naxoşim lo çafe ne dünya sağlık örgütü de beje ki muruf hem bedenen ye naxoş nekabe ruhen psikolojik andi sosyal de hakikat sıhhatli be böyle bedenen ruhen psikolojik men sosyal de muruf sıhhatliyse ev بصحته صحت تو چه خیمه مالا مخربم تم نخوشم ama tanıma Dünya Sağlık Örgütü böyle ya. Evet. Hocam نها ام بحثان نخوشینت کن یعنی روشا ما چواه یا روشا ترکیه چواه دوی كده يعني روشا ما ام بجن صحت تندرستی یعنی ام ولاتی که زام نخوشن یعنی ام اصلا که باشتانه. Evet. Nuhu Türkiye'de kalp şeker hastalığı zede dibinin ve sebep ve nakhaşi zede mirin zedeye kanser bişte ve de
سال 100 مرف دا 20 سبا کانسر دمره مملکت ما صدا 20 کانسری کانسر دمره هیچ من بحث کانسری کرد نه تدی دیرو که دا یعنی بره کevin تدی صدمه هبو هنگ نخوشینی من دنیا هبون یعنی اوانش هولی رابون جان هم دبینن هنگ نخوشینی دنیا دکت مثلا کانسر یعنی هیچ من چی موصل زیاده دبی یعنی ام تکنولوژی را بجیان را ام تشتین خلط کن ام نانین خلط تخون از ولی بیجم نهو سال مملکت مده 163,000 مرف پنچشیر ده شید به نخوشید که به 166,000 ضعف زده اما 5 ساله زیده نبه اما هر پیش 5 ساله ده ساله که ده 165,000 مرف پنچشیر دکه به نخوشید که به سبب چیه؟ همه کانسر آناگره کانسر به sebebi değişmiştik ki ama teknoloji gelişmiş bir film tahlil imkanı zededir ama teşhis imkanı zedebiye evde sanki merak kanser zedeymiş şey de ama ben sonra da zede nebi ama Gisadi işte şeker, tansiyonu da kanser zede memleketime de zede ya. Sebebi ve çiğe hakka feki sebze, sağlıklı beslenme zaf mühime. Stres, alkol, evde sebebi nakhoşamaya. Özellikle Doğu, Güneydoğu'da kanseri mide, kanseri yemek borusu emzede dibinin. Ve dedi çayı germ bakın. Tütsülenmiş kebap, kuşt evde sıkıntılıya. Bemen yemek koy, zede koy. Evde kanseri zededik ki. Hakka ve murufa hem memleketime de hem işka vara dikkat bekir. Yani tütsülenmiş kadar çayı firavini germ hakka ne bakın nakhun zede tuzdu zede koy tüketmiş nektir. Hecem ne ha tabi mesela bahsa zede bu netken yani zede koy zeden bes mesela goşt tabi ne ha en beje elhamdülillah nizam az bejim çi jibeko dinane meda ama beje şorba meda jidi goşt heye yani her dişteme goşt heye yani em radibin şevaki radibin hatta mesela raha Diyarbakır şevaki kebap ona tıkın yani. Mamsa ne ha çandaka meje ya rasiyeka meje zedebun çi yani zedebun akhoy çi yani zeme merv خوی قبل کار نینه یان ام بجن دما خوارن چه بود و خوی نکوس که خوی حتی خوی زیده نخه تماما خوی نه اما خوی دی زیده نکه چون که هم خوی تانسیون دی زیده دیگه یعنی خوی زیده فیرامین خوی نکه اما دما خوی به دما بسه هجیم ده بحثا او که تگو مثلا هنک بحثا سبب که مثلا بحثا ایچکی که الکل چخاره مثلا چیکاره زفت تهلیکلیه هجیم ده بحثا دنگلی بسلمه که دنگلی بسلمه زفت مهمه اف چیه دنگلی بسلمه چیه یعنی دنگلی بسلمه نه مثلا از بخوای از بجم حیرا از وقت بجن او که کامن هی یعنی ترازیه کامن هی میزان کامن یا خوارنه و خوارنه هی از بجم از باش تخم لسان خوشین هر وال پیشام نجید و مر چه وی که بنام نو دنگلی بسلمه دام ده بجم مثلا هفته جرکی ماسی بخواه حقا ماسی و مفسمه چه سبزه هویسه چه فیکی هویسه حقا و بخواه ارگانیک حقا بخواه شیر ماست افزه مهمه جگره kesinlikle حقا بهیله گوشتی هفته جرکی بخواه باشه evde haşlama olarak yani kebap çok sıkıntı diye. Başka dema yemek yani yemek fazla zede nakwa. Kilo nasandın? Çünkü kilo dema kilo ve zede ve kanser riski sermuruf zededir. Dedi peygamberin beji gotiye sallallahu aleyhi ve sellem ne mide şey bike. Gotiye yani zede خوارنه نه خور رابش خوارنه نفسا طبي دوی مرو شیره تابو که هجم از خوازم ت وی کم باش سالب که تبع ساچ خاره کر چیکار زفت هری کلیه
أنا مثلا أو كسي يكون ما تماشت كن سر إكراني خوي كسي يكون خارج كشين شو البيشيوانه شو خطره شو تعلق البيشيوان نو چیکاره دما چیکاره دکشینه dudak kanseri, boğaz kanseri, yemek borusu, mide, ciğer, mesane, kurçik, kanseri kurçik. Hemmi sebebi ve en mühim sebebi ve cigaraya. Dema muruf cigara nekşene kansere %30 xwa riske xwa şeydik ki. Diçe joli. Diçe. Sadi sici pırzaf ya. Zaf mühim. Lama Dünya Sağlık Örgütü bilecek ki cigara birinci dereceden kanserojen maddeye. Navide belki 100,000 zedetir kanserojen maddeye. Nav cigarada. هجام هاو قاس مثلا تعلقية يا مخابن مثلا كسن ما مجن ين بتايبتي جين اختيار نا مثلا جوان مجي ويه زيادة واخن او جي زيادة رجيجي كتي يعني عمرجي كتي يعني evet. يوم دفردا مثلا نام برنامج شدكن هجام ام بحصد بجن چخاره نباشه نخون وفلان كانسر مثلا قالك بحصا كانسرين جورين وان كده يه چخاره كده يا دي ساجي باره مازن سر پشتاکیه دی باواه yani. Genetik yönü ve heye ya kanseri. Ama genetik eğer çevresel faktördü bir keve risk zededir be. Yani mesela merki ailevi kanseri ve heye ama cigara da dikşeni riske ve zededir be. Demek ki cigara nekşeni ama riski aile heye ve ne kadar değiştirmiş bir ki. Evet dedim beni. Ama risk değiştirilemeyen riske tehevese hakikaten riske zede dikke şey de ne vakı cigara, alkol gibi o tişten deniyor mesela. Güçtendi evet. Güçtendi. Tabii hicam ne ha mesela tabahsa çıkarık alkol na elhamdülillah navam kurda da o bejin alkol zedetine le çıkare zedeye. Dedi hicam كي كمال جي باستانه تيجي باستانه مثلا زاروك تيامه د عيده دا ايدو عرفات تدي لسر تبسيمه چخاره هبون dedi çandeke hune çandeke dama nik şeker dedi yani hatta اوكي مثلا كسك çخاره nek şanda تقول hayır تنزل نفسا هبون işte usa هبون yani tabi evina sebeba çخاره şandiniye sebeba mesela كسك dengi mesela zira bu hayır çخاره bukşan denge tebra qalan to ka zaruka denge to ka zaruka Evanaji mesela yanlışın halatin evet halatin. Dvirda mesela rola debava yani debav deviş çok hareket bugün. Nu az dama şimdi drenim zaruk meytabe geçikti merikti zaf sigaradık şene. Sağlık çalışanı da zaf sigaradık şene. Doktor da zaf dikşene. Yani anne baba hakka dikkatli be. Yani avxan nekşene zarı vedin nekşene. Yani kontrol biki hakka. Devlet de hakka tütün kontrol biki. Yani tütün mesela hatta bir sali nebi büfede cigara hakka nefrutun. Evzaf mühime. Tabi eğitim, cigara zararı cigara toplumu bejin kişandını cigara inşallah memleketime de hindik bibe. Yani ya rast ev mesele kan hakikaten mühime. Bak bejin despeka naxwaşina despeka tişten pis tevel çok çıkarı despeka yani muhabın. Hecam mesafete devam bakın. Ki Kemal az her والله تبسترانا ka gelek de hoş despekir. Ta xuydana hoş avet ta xuydan jde da bu. Teylo teşiş te çi hazır ki jmara من كلام شاكر رحمتي بيني خالي رحمه خاليك يعني بيني اوانا ترزات جي يعني شيوازه السكنات وانا اوجد الشباب شاكر از باورم هناك جيت اشتاقرتيه ها شاكر هم قلتي اخر جي يعني دايرين كلام يد بيني طيبتي مثلا كي زادت دنگي خود دگي تبج از ليغو داريت كم از شاكر قدرت شاكر قدرت از كلام قدرت انا كلامك اي بيجي هذه كلام اي بيني صبر عبد الله دكا كرم از مراد ياغان زواي خوي مراد را دشينم بكلامي سلام وحرمات خوي را دشينم هاي إلى سبرات لا بارح يا فضلا هاي
أخلت الخواطر وقني والمعايو اللي صبري بار حيوني مال صبر هذا جواناتي قربتي بار بكربات تنفرم منو تمام بالناس تعبدو بقدر بمشانا قاز قولي فين قولي زوزاني جوري زوزاني قولاني زوزاني قولو سوسنا منو تمام قولو سوسن بچنيا تبيها بكرا خذنا بيزو حرام مسكيني ميري تب مرا كمنا جنا مدسر دا چند سال کا من جقار دل رزي جترا بقوتا خوشكيم تجمرا بقوتا برا لشفيني ويلا سرجويا تاخي تيرون اشتاقني قادني دل رزي واي أخلي تزو بكرواي وربي دجان 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 سبري قدي جبونا بينا تعذر عبد كابلي قلنا هي واخل ما يا هيا يا لو نمر ما اللي سبران لا وزير نافي تنظالم نافي شرين دبي أخوي وي أخلي بشما زري وقني والموايو اللي برخي وادي بالروج اشترى بيجم بشما زري بالشام بيجم بشما زري قوستين زري قاشر ماستي نافي من سري ماني بدست تابق دبر روان دباب دبر شبري بري بسكين حرام ميري تورا بالشام سري خوابي منه بيبي قوتنا خواليجي قولي بيغمبر جمالا من تنك بهر وايو قيس كيد قول لو كوازي قيس مو لو ممي وانك وقدي والموايو لو كورو لاوكو من دحب صالي لا دكون لا تمير نكر خوالي جدي وبابي مرة قبل نك قهل من برد القادلي خد حب صالي لا من يجي خرا خادكر دلهنا بدست بين جمن بستين الملقز الباشي بيشنجي مسابي ولا تسر حدا بيشنجي مسابي جخرا وازمار كرب من لي جدر دلي رازرا نخشي تشينو ما تشين ترجبير كرجي كونتي ميرارا تمال نكر شاويني ويد شاوين ومن دي جابك خير دعا دي دقوي الله كده جوالات قربت دفتني تي مال باب تمني وادي من جواري حيواني من لا برشرك ريكا دلالي كدلي واي اخلي خبا واكلك واير وربي دجان 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 سبرين قري جبونا بينا تعذر عبد كابلي قلنا لا حيواق لما يا هيا يا لو نمر ما حسن الله شوت يا قولي بشوت جدني من تراشرين اي فلان شكاو سبايا مدي خود بلد مالا ما بتبقى لدار ديواني مشور لك مدي باكري واقع بس يدقى باجكري كو حسن الله مسوقاني تجارة تركو شهودي قول لنا هذا حداني فرمانهم مرة نفج شام وحلب جوان قريو أجدوار بكوائر أخدر المياديو سيف الميابو أسفرانو وأيو حسن الله شوت يقول بشوته
جدل من وتراي يا خوش سيرانا سبب مدي خود بني دمالا محمود بنگل لدر دیوانه الهم جميعنا مدي بكري واقع بسيدنگا بازي كريقو حسن اللولو مسون خالي تجارة تركا شاوتي قولي نادم حتاني فرمانا مرانبا حتاني ميران كجهم جندك على خايب يا قصاب خالو آخ دليلم يادو سيفنم يابو اسفرارو ساعت خوش مالتا و دنگل دنی به انشالله گله خوش کو ویناجی ها مالتا و تماشاوان جیرو مجارمه تابی هلبت ام بحثا تندرستیت کن صحتت کن زنک برای خوب دم مساجی و بکا درباره مجارمه دا بکا مساجی و چنه گله کی مساج هاتنه هجه من وقت بیشن گله کس مباحثات هجماره کی کریا 166,000 کس مثلا بنی که محمد گویی که صبات بخیر به ما مستد بجه حق از هجمار زده و چه خیلی تف اندامن یعنی هم تف نخوش بکن نخوشینا کانسر بکن هر واحد بجه مرد دوی مرد خود چه بپارزه وی گوییه که آیدن ویجی گوییه آیدن اکچا گوییه صبات بخیر بکن که اجی نخوشه که کانسری مگوییه تداویج دبینم دکتر کاره چی بجه درباره تداوی کرنه دا اف یک جی مسئله که مزنه یعنی بجه اصلا بجه انشالله مهمه حقیقتا اوه یکی جی خوشکا آینور جی مثلا شنده گوتی ثبات بخیر به اجی دیار بکرم لدیار بکر جی دسته خود دی کی گوتیه از کانسرم گوتی از کانسرم هجمار دمکی زیده بیه هجه من مرف yani kesi ko peşin bahsa okey bkin kesi ko نخوشین هنه کتیه tabi teşhis mühime nasıl peşin نخوشینی مرف چی بیشه مرف کار چی بیشه جگر را کسی کو نهال مت تماشا بکن نو böyle bejim memleketemeden nav jina da kanseri pesiran böyle meme kanseri GRSP akciğer ruviyan zedem divini. Nav meradacı prostat GRSP kansere ruviyan bağırsak hamzede divini. Bele. Hakka hecab muruf kanser ne bir en ve tespit bik. Sababı devleteme 28 mobil araç. Bele. 8 ketem merkezi. Kanser erken tanı merkezi heye. Hakka heca nakhoş neketin merifeme biçmedi kontrol xabeke kanserlik min heye tinne. Mesela had video voleda ji ev kemeji xuyatkin keke seyit xutubkari wanaj nişamdi. Mesela kesin ko xonikarın bigin navende em bejin yani nakhoşxane her wat mobil hene yani trahane diçin. Durda mesela bajara direnin nakhoş dibinin ve de mamografiya çekin, muayene çekin, teste çekin. Eğer kanser şüphesi hevese de biçin doktora kanser ya da biçin doktora cerrah ya da dahiliye böyle hava araştırma bikin kanser heye ya da tinle. Ev mesela bana çok tesiri ve he yani etkili hakikaten. Etkili. Nu tarama testi se kanser eden memlekete medaheye eki ya kansere pesiran. Böyle. Meme kanseri. Ev em de bijin ki biz demajinik be 20 sali meheccareki xwa memke muayene biki. Böyle. Yani birine memke xwa axıntı heye ya da kisek heye renk cihe memke ve de renk ve gohariyan kıştek biye ev zaf mühime. Bivinizse bula biçin doktora. Biz de 40 sali carek em de bijin mamografi bikişine. Böyle. Dema mamografi dikişinin nam memke de klasifikasyon kireçlenme hevese mikro klasifikasyon hevese ev zede kanser şüphesiye
بلا بچه دکتر یعنی kitle hevese bula بچه دکتر bula biyopsiye ve bistaniyadı muayene bikin ki kanser hem zü teşhis bikin. Eğer çe sali işte çe sali meme ve yoğunsa hem de bizim tomosentez diye cihaz zekam heye evde her cihetinle bazı merkezi de heye bula gerekirse ev tahlili hem çekin. Ya akciğer kanseri genelde tarama ve tınla ama hem de bizim eğer merki 8 sal cigara kişendi bise ya şevidi bence haftaya 4 salaki careki tomografi bikişene. Tomografiye cigara. 30 sal koç xare kişandı. 8 sal cigara dikişene. 8 sal yani 8 sal cigara kişandiye ya şevidi bence 6 vese bula biçe sali careki tomografiye xab bikişene. Mesela kesi kodu ne kadben ve astı ve evji qinaçın hejemen. Evji neçin Eci belirtiye kavusam tabii mermuzane nasıl? Az belirtiye ve beceğim. Ev normal sabah normal millete. Mesela merik bencesalya, merik adıjenik bencesalya işte bencesali 10 sala careki bir şey kolonoskopi. Bir makine birinin bağırsağı ve de kitle heyetine ya da birinin heyetine araştırmış bir kit. Böyle em dikarin henek nakhaşi erken hem tespit bir kit. Henek cana nakhaş tenlik men. Mesela memke ve tembi bir tümör hayal vejetini. Nu fehedik ki bir kesirana bece de bece memkemin salakiye veleye kidere ve khame. Yani kanser avetiye her cihe işte ve denik mi? Önemli olan erken teşhis zaf mühim. Erken teşhis ve vakti zaf mühim. Yani erken teşhis hayatı halas hayat kurtarmıştı ki. Erken teşhis hem dikkatin ve ameliyat bikin, tedaviye düzeltmiş bikin, evzah mühime. Çünkü kanser hun çıkkazı tespit bikinse hun hakka rahat veren mücadele dikin. Mesela hocam zaruka rafçoya, zaruka da mesela teşhis kırna vanji. Bir şey zor ama nav zaruka da nafhaşe kanser ne veyim mazınaya. Navada hindike ve navada zede kan kanseri, lösemi, kanseri hun divinin. Henek cara kitle va dekeve zaten. Ev bulgu dedin. Mesela zikavada, vücudavada, bezavada keve am var henek cara cihavada di değişindi be. Am teşhise va biçakti züd tıkarım bir ama ya mazınada biçak henek cara geçti menin. Ve de problem şey eğer eki cihavada bezaki bir vinne şişkini havesa kilo kayıp girirse. Az zarukada nasıl? Ne ya hemiş kadar. Vücuda ve de ek kitle dekete mesela vera ve de vücuda ve de kitle ki mazın biya ya da mazın kitle ki hevi ev mazın biya ev hakka dikkatli bir. Eğer kilo kayıp gire mesela yemek de koy gitse kilo kayıp ki ya da guatre ve şekere ve tinler nakha şeker ve tinler sağlıklıya da bilecek ki az mehkide 10 kilo 5 kilo az kayıp girim dikkatli bir. Cihek ya ve de ben de bizim ben eve heye ben eve mazım bir şan yani şan ve şey bivese bula bir şey doktora yemek de koydu ama ve vakti cihek de takılmıştık ki ne çese zehri hakka evde bir şey kontrol bike kanama ve bir boğaz ve de desmece mazın da hun hat vese hakka kişi had dikkatli bir şey doktora evet dego çara kanseri ya ama millet ki az nastıkım bun kanser قایق خلاص نه بخوجه یانو گه مدن یانو قایق چاره نه دیتنه دوگان دیمه داجه bu mesela ملت دیها پر bu kanser یانو چاره نه دیتنه نو kanser evre ve heye evre ek hatta çar evre çar hem de bizim kanser cihe khoya ama avetiye cigere avetiye sereve avetiye karaciğeri akciğeri ya da cihe ki başka evre ve dama 4 çar ve kurtuluş şansı yani xalas kırna ve zahmet dve tabi teşhiyavi teşhis ve erken teşhis erken ameliyat düzgün tedavi kanser şeydik mesajaka mühim hatiye hecem dveje az çume doktor müteşhisi xoji kiriye tişek canem da derneketiye xanım beke mesela şandiye mara gotiye jinishkava derekamın verimiye az çume gotiye te kanser teketiye. Tabi kanserin ve şartı şekli hene yani ko zede teşhis nabın. Evci tişki ustacı he mi zanım? Hene mesela hem hene kanseri hem araştırmıştık ki
şey ben ne zanni ev kanser ki der hatiye be yani sebebe ve emni karım heneka sebebe kanser emni zanin hun çıkka araştırmış bikin hun çıkka patolojiye incelemiş bikin kisa sebebe hun karım bilen henek kanser haya zaf su mazındı be ev zaf su mazındı ben ev henek cara kemoterapiye zaf baş cevap dedin ama mazıniyatı ve zededir ve zü şahs sebebe kansere zü demire. Hecem Ankara mesajı ki jmara hatiye gotiye malbata mı da keseki kosan hoş kansere ka usa genetik tneye le teşhisa meme kanseri ilmidanine. Yani o şahı merد kare beje yani ne diyarek ol kijad keve tabi gel faktör hene mebasa dengeli beslenme kir mebasa stres kir çıkar kir alkol kir evet. Avana hamin hat jiyana me de hene mamuste. نو از ولی نه مچه خوب بپارزین یعنی از حسین از ولی بیشتر نو ممک کانسری کت خانم سیجیمه ممک کانسری هنکه و ailevi ama F110 ya da 15 nav hemiş kadar hakikaten ya dici edibizin aile öyküsü hikaye ailen ne becidi kişi meme kanseri dibe yani yani ailemin de tinne az kanser navım ne rastla şekil satine küçük veritine gotiye sabah bxir be je doktor Ramazan Hoca Slavı xodişinim aleykümselam Düce keko düce mamoste damako bihist ko azanibim ko azinde kanserim dest bir tedaviye kir. Dest bir tedaviye kemoterapiye kir. Evet. Naha tedaviye kemoterapi liderek. İjber ko ev tedaviye ya bejin yani naha li dünyaya hamu tekirni. Hece min dedi me dest pek edeci me bas kir. Me go deng bej juwane hene dişin ser naxoşa stranda dibejin. Yani ev jixeyne ve kemoterapi yani tedaviye ilacı. Tedaviye psikoloji insanın tesir dikeş kanseri var. Az böyle bejim nuhu tamaşavanı mecve persiyor. Tabii. Nuhu kanser tedavisi multidisipliner işte ki mesela yani. Böyle bejim cerrah, onkolog, doktora şua, doktora nükleer tıp, tomografi tikşinin, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemmi behrev diven istişare dikin ana göre ve tedaviyem dedi. Psikolojik destek tedaviye me ek parça veya. Yani emvenli kan ihmal bikin. Beslenme tedaviye parça ki tedaviye kansere. Yani kanser em kemoterapi dedin nabe. Yani psikolojik diyetisyen hemmi beraber tedavi hakkı organize bikin ki naxvaşere em faydalı bibin. Hecemin ciger araş tedaviye he ciger araş no ciger araş karaciğer. Karaciğer kanseri genelde hepatit B ya da hepatit C de bizim yani virüs servette ama zaf zede ne yaygın bese küçük ve em zü teşhis zü yakalanmış kimse ameliyatta kurtulmuş ama kanser zaf zedese yaymış kimse tedavi bıçak zor. Ya disa teşhis nasıl? Erken teşhis zaf mühim. Disa erken teşhis her teşhis peşe komerim nahoş ne hem de bizim mesela hepatit B ya da hepatit C hevese 6 maha ki bula biçe kan tahlili haya alfa fetoprotein endirici ve bir de ultrason hakikat çeki ama naçın yani Türkiye'de sıkıntı eve hatta nahoş ne kevin kes naçı doktor. Na valla var na hocam o ki ama nahoşa kanseri millet digger yani kurtulma şansı %1 tane yani maka ne diyek cici kanseri rambe. Tabii eko yani kayak ne bu ay mekdi bun kanser gelmedi. Muhtemelen ya kanser ve grane yandı geç teşhis yani erken teşhis kesinlikle hayat kurtarmıştı ki. Böyle. Yani az kesinlikle zahmi. Mesela ver hoca nefes şekat vernik min az muayene girim renim evzik evde ve kitteki mazan hevi. Böyle. Merik de az muayene girim işte ver şey az şey bim tesir bim. Az vera gutum abına evçan تشرا ایروهاتی من چند محل چه ته هیا بیده کیت ته هیا خدا گفت دکتر بی سال کی هیا اما کس من معاینه نکر اف خودی نچویا یعنی معاینه فیلم حکم مروف خواب باش برنه
گشته که ویده کتده هویسه نبینم آنورمال بشه حس خواده بزانیسه بولا بچه دکتره چکا زوی بچه سه kurtuluş şansı haka ziyade. Ez zah mühime yani. Em bir ikinci bejim. Hecem em bir ikinci bejim. Ha mesela keseki ko teşhis kanseri le danin. Keseki ko na kemoterapi be yani tedaviye xwedike. Ew kesên ku niha li me temaşe dikin vê nexweşînê yani gotine ke dije belo me be ya Rabbi ew kesên ku nexweş ketibe ya Rabbi te sıhhatê te şîfayê jî bidiye bi navê xwe şafî. Amin. Hecem kesê ku nexweş ketibin tedavî dibin. Mecbûran çi bêje? No ez giştek dibêjim ama nexweş carekî dimire yaxine nexweş hezar cara dimire. Yani gerçekten kanser nefeşiti zora hem hastara zora hem de kanser yakın kansere de zaf zora. Hocam matış ki من ها ملت ترى دکتر تیجی رتبه کانسری دکتر direkt من جی رتبه نخواست رتبه zaten قدم نخواست چوکی داد دشکی دبی کانسر مدی به. ev یک yanlış. Ama یک yanlış yani doktor mesela lora dبی kanseri gerece nexweş raviya nebêje. Hakka ne az nuhu veli em ve tartışmış dikin debecin ama nexweşe bejin nebejin. Nuhu kiştek veli beje. Eğer hakka yani normalde hakka nexweşe xwe bizane. Ama hinek cara em biçek beklemiş dikin, biçek ortamı şey dikin, nexweşti hazır bisse uygun yani azmanı başram nexweşe yaxını verem dibêjin. Çünkü bila bizane nexweşe xwe. Çira mücadele dike bila bizane. Belki planı ve heye. Belki biçe umre ya biçe ciheki havale xwe birine. Belki Hüseyin abi femkiri yani. Belki tişteki dine hebe. Belki birden ne bece? Uygun ortam, hani ortama xwe uygun ve yani zamanı xwe da bir hakka ya bejin zamanı ve en baş bizanin. Kendi en bejinse ve vakti en. Bale. Tabii ki Kemal vak bejin kesin ko tilaqe ve hati mesela van doktorum sa yani mukabin doktorum vi rengi jihane yani yakser de bejin. Ev sıkıntılıya. Ama uygun şeyde hakka bejin muruf. Gere ne beje yani ne khaysa gerekmez bejit ne kanseri de adımı dışkı da verdi. Hani moral bozmuştu be. Ne dam am tedavi dedin. Ne khoşi ketiye. Dam am tedavi dedin. Rızaya hasta ama bejin. Çünkü de kemoterapi dedi. De belki de bir de ameliyat ya da belki girişimsel radyolojiye ilacak bir de vücudu ve hakka bizane. Çünkü sabah bejik ki doktorak bana ilacakta men merak istek ne gut az zaf pisbim ve vakti hukuki sürece ve haya. Hejemin mebasa kanseri kir yani ya rast نخوشینه نباشه یعنی نخوشینه که زحمته نخوشینه تداوی ویجی زحمته طبی تداوی ویجی yüzde bir ya he ya tane yani ana tabi evji vakt bejin yani gerek didiro ke daji derketine mesela kese koko de bejin hayra çarat etine tegoya yüzde bir çarat etine le rabbi alemi mazne merv heviye xod ve qutnake tabi peşya ve keji ve merv خو پاراستنا و جهر واد و مر بکه تداویا و پیش تداویا جده مر زان بکه بزن بکه آره کنه مر نخوش نکوه یا جی کسی که کو نخوش کتی تبی هر تشت مورالت نبیجی کو هیدا اولاد کتیب هیدا اولاد فلتاندتن اوینا گل خالت جی yanlış جی بمجی yanlış اما گوتنه کی وقت بجن سترانه کیشته ببیزین که کمال یکی حاضر کرد و نابر دهنک مساجن تایبت جمراحت خودش وان راضی به کنها خاتیم نوانا لمتا ماشد کن كم وكبجن خالم محمد علي تاكاج مرا مثلا شانديه لوانين عالم تماشت كن ل اوديا تجارتي يا واني كي نجمي مثلا شانديه جمرا سلاف خوشوان راشين من ديار بكري للرحايه لباطمانه للشرنخي جلك تماشوان عالم تماشت كن او جلك مساج انا زي مساج وجد نوا برنامه ده هر وابو خينم تشج مرا بيجي كمان سرفان درد كل سر لا ادير بيجم حليم جان ادير دكا كلام كاز ابيا كنيكار جي خالص رادشنم هم جمارا دشين تجمارا ناشني كي كمان سر خالص ابي رادشنم اغاي كنيكار يا ده الله هاي
ورمان جنار مان جنار لي حلم جايا لي وإلى لبالي لبولي سري مبقور ترجاني كنجالي مبقرباني حلم دلي سبيا مالا مجناري هوليني علي مالا وبياني ورد مالا منو مالا وواجام جامكاني علي بنجرباني خوازل خيرا خوازل يد خوازل عالمي من لجب قدليني علي بامو فباني من جواري حيالي من لا برشم كذا دي خواب ضابن السري دمي خواب قصدا خالو خدي قردناني يا لي مبكي وبادي ديو براخير مالا خوادي دكابل يقول لا دمر الهباو قال منذ الرزيل قدليني يا لي قتل بادي ديو ورمال جلال لحلم جايالي وإلا باش بلندليني دي علي باش في ضايالي ما بخلا ما بين زرابليني هذيك جيكا محلى جوري بالي بوليو سري مبقور وترجاني كنجالي مبقرباني ديو حليم دلي بزي مالا بابي حليمات دلي منا براليني علينا هندكيني ديو وازي سبقات الهزلي الرجل بماما شفان تبزمان يا القرب يا مالك دليني دي علي تبي مكراني ديو وقت بجات بالكرا جام ببنكراني ديو اگر تاريخ ولي جلالو جتا برسي تابق وطامي كام زابوي قدليني دي علي او برخيني ديو اگر بار کرن جو خبر کرن گاوا بار نکرن مدر خالی اوش کرکینی دو ظالم شکاتو کلیم بکات سیم قلا وسیم للیای سادي يقدر لملني بخ سادي يكسر زر فندق چشم بتسب خاطر رامي سانا حليم جاني جزاك مبراجر ما وليني على مهنكيني ديو ورمال جلاجا يا لحلم جايالي ويلا باش بلندليني يا باش بلايالي ما بخلا ما باش نازر ليني يا قردا يا كاجيكا محلى جوني بالي بولي سري ممقور درجاني كنجالي مقرباني وايو ليلة المريض مال بابي قورام ضاق بلاي سبراد اليوم بشاكون مال بابي سبراد اليوم راملي لو ضرو بلاي سر كل كمال بابي كوامنا قوزل تفرج ودك ويقوزل بربالك لوقو ارجلي شانو قدي حلبيك وقوزل يك بمشايك لنظام ماله لا والله نظام ماله ماله وقرادا قل لا لو نقشو نقشه بهاي لو لمن هاي لو لمن دلو دلو عقلو لمن عقلو لمن لو رزلو دلو ليلة المريض مال بابي قورام حوشي سر كل كمال بابي كواكوزل دفرج ودك ويقوزل بربالك لو شقاي الروشي شاني قدي حلبي كوامنا قوزل لك بمشايك لنافا ماله نولد نافا ماله ماله قرادا اقول موالي لا لو نقشو نقشه هاي لو لمن هاي لو لمن دبلو ودلو
أخلو لمن أخلو وإلمن لو رجلو وإذلو وأيو صعبي تشكر تفينا حلان ده ابو جبيلاته يعني جبي ستران اكثر تنيد يا مالتا بابا ساعات تخش به هجام قالك مساجاتنا تفهم ريز وحرمت يعني نشان تماشاوانا جبدن برسي وجا حتى جد السما بجبك قدام ما جندك ما ام هدي صب برسفين قالك مساجات نظامها مسكي قصرا ما اجنها قصرا ما عفو كان او كسين كواز مساجي ومخابن زي نخوينا مش نجبك قالك مساجاتنا قلت يا کسی کو کانسر بونه کسی کو تشخیص کانسر الوان هاتی دانینه هنه خوارن و خوارن هنه اوانا چنه دوی مر خوش چی پارزه نو پتانسیل ما یجام قال لك انا ام ولی بیجین eğer kemoterapi istenirse ام دبجن هنر greyfurt portakal sor plan nakhon zede ام دیسا بجنجم هنر greyfurt portakal sor ya sor plan nakhon yemek yağlı kızartılmış hakan nakhon şir mast sebze feki bula zede tüketmiş ki henek cerat bejin şekil nakhon veli bejin hakka şekil de bukhon ama mesela hingiviye hakiki biminse bula bukhon şekil tamamen kesmiş bikindi ne başa şekil zede bistenindi ne başa çünkü dengeli hakka hem kışta karın bukhon ama kışta yağlı kışta salam sosis sucuk kola kışta var hakka nakhon هجام مساجك تنزويجي بخينم شیرانی شوه؟ شیرانی زیاده نخونه ama tamamen kesmiş nekin ama dengeli mesela muhallebi, sütlaç enva tavsiye edikin. هجام انها مثلا tabi tedaviyen yen Kurdi hene mesela yani bejin Lokman Hakim mesela. Lokman Hakim. Ev şavanın? Nuhu ev birçok sıkıntı şöyle heye. Dema kemoterapi destenin dema kemoterapi destenirse Lokman Hakim hakka bitkisel ilaç hakka nastenin. نخوشک یا من وانه سمه پیشا سمه مرهات کموتراپی نساندوی وانه وره خوره ایک گیا دیت و امنوزنن چی گیایه و خاربی هات انکره نخوشم من بی ببرگه و iflas bir semha am daxirtin diyalize cigare ve mikrop girtvi karaciğere ve hemen iflas girvi jwe giyaye şey ve giyaye semha am ve tedavi kirin işte ve ام کموتراپی başlamış ki nuh durumu ve maşallah digere başa. Lama am dibejin doktor xad danışmış ne ki bitkisel nazanın kıştaka bulan nasten kesinlikle nasten. Yani Lokman Hakim giyaye ko nizamı ve ben ona nafon şirani mesela zerdeçal faydalı ya dıkarım bu. Zerdeçal hingiviye hakiki dıkarım bu xan. Şir maz tereyağı em önermiz ki bula bu xan. Hecem tuji توجي زيادة بلا نخون يعني او هجرين قنصر زيادة دكة بشكل بلا في كلام يجنك هجم قالك مساجاتنا لد نافا واندا صافي وان بحصا نخوشين جبر وقت بجن بنشر شركتنا يا رب شفاء بدي امين امين مش كره هجم التداوي شو هر وهاي خوده خود على هر تداويك وقت بجن بنافي خويا شافي كو شفاء بده مرف دبه ليه ایکو عفداجه وقت بیشتر برپسیاری وانجم دوی اوجت اشتباه کرد کسی که کن نخوش کتبه نها تداویا کموتراپی ببینه بکرد تو کرمانجی مت چت کاره جرا بجه وقت بیشتر نصیحت گیجی فایده کی ما بیشتر ویناب که وانا نکه نو دیامت کموتراپی ده اشین تداویسی ده مدستنن بلا محقق دکتر خود دانشمش بکن مثلا کموتراپی علاج وقت خود بلا بچین علاج خواب استنن افزه مهمه بلا دکتر خو چه بجسته tavsiye ve bula şey bikin cihe xo bina benin ana göre ve tedavi xo bula aksatmış nekin afzah mühime çünkü kanser araştırmaya kanseri dünyaya zahf zede ilacı ni dekabe hedefe yönelik ilacı emdibejin immünoterapi dibejin belki 5 saat 10 saat peş kanseri baş bizanınsa molekül temeli ve em baş bizanınsa belki 10 saat kanser belki به علاج کدام انشالله
ام تداوی بکن چونکه سر کانسر araştırma زحف سیده های دنیایی ده بله هیچ پرسه داوی اونا جب کرتاسی تبدی من جب کد ما مش هندک ما گلک از بحثا تداوی این اروپایی این امریکایی وانا کرنه بیشتر جبو تداوی کرنه برهرن آلمانیا جبچین اروپایی چه مسئله؟ نه از من راس عم بکنیم. هناك aşı tedavileri, هناك immünoterapi heye, mesela Küba aşısı var. Ama mesela hatta doktora ki danışmış nekin bulan için. Çok şükür memleketime de hem ilaç heye. Yani kemoterapi, ışın tedavisi. Yani işte kule Avrupa'ya dünyaya tenkiril, memleketime de heye. Ama henek ilaç memleketime de tınne. Avrupa'ya gitsek ya da klinik çalışma hem de beji. Eğer klinik çalışma hevese, bula nakhaş biçim klinik çalışmaya ve ilacını dekevi, ev var belki şifa beve ama memleketime ser kanseri inşallah başa yani. Hece mi malata ava be, ser çave mi, ser serim rahati. Xude ki maniyatı ne de. O kesin ki nakhoşina pençeşide nakhoşin ki ya Rabbi te şifayı biliyor. Ser çavim ser serim rahati. Az kıstek tıkarım bejim. TRT Kurdi yönetici ve hemiş kara havere teşekkür dikim. Xuda Teala soframa da bereket, yüzüme de gülümseme, bedenime de sıhhat eksik nekir. Amin inşallah. Heviye ka geleki hoş bu. Şu devlemendi her vaha eviyeke. Malata ava serçavem serserim rahati. Ki Kemal Ulaşi ji serçavem rahati. Sersera rahati tiji. Te bernamama gelek hoş terengin kir. خودش راضی به طبعا جبون کسی که نخوشن تداوی پسیکولوژیک جی مهمه یعنی بلکی هیوید کم ریو ریبازک جی نشانه او کسی که نخوش دابه هیوید کم مجموعه را هنک ببین وقت بجن پیش نیازه ما وقت بجن فایده جوارا گرفته به هیویا منوه صبح دیسات همان ساعت داد ساعت نهان دا از دیسال گل وبم حتی وینگه ببینن دخیر و خوشیه دا سبیشن بجغرا کما یگرکی خوشه بنام صحت تندرستیه دا